Mwana wa Mungu, makwazo ni silaha ya adui kupiga maisha ya mtu. Makwazo ni mlango wa shetani kuingia kwenye maisha ya mtu. Shetani hawezi kuyafikia maisha ya mtu kabla ya kukamata kwanza moyo wake. Makwazo ni hila ya adui kukamata moyo wa mtu. Ndio maana kuna watu ambao utarajiwa kuinukie, lakini wanakuinukia na kukukwaza. Bosi kazini anakukwaza, nyumbani ndugu wanakukwaza, marafiki wa karibu sana wanakukwaza. Hizo zote ni hila za adui ili moyo wako uchafuke, ili moyo wako uharibike. Mtu wa Mungu, nisikilize. Kubali kuachilia, kubali kusamehe. Kutokusamehe sio ushujaa. Kushikilia visasi na uchungu sio uhodari. Kila unapokubali kusamehe, unampa Roho Mtakatifu nafasi kwenye moyo wako. Kila unapokataa kusamehe, unampa shetani nafasi kwenye moyo wako. Usikubali makwazo ya adui yakakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Usikubali makwazo ya adui yakampa shetani nafasi kwenye moyo wako. Kubali kutunza moyo wako ili maisha yako yawe salama.